Pozdrav svima i bez sekiranja. Kaže, koliko ubrzanje voza čija se brzina smanji sa 90 km/h na 45 km/h za 25 sekundi. Dobro, ako ste gledali moj naravno možete pročitati ovaj video koji je tu u opisu. A kad sam rekao, pošto je sad smanjenje brzine, onda jedan vektor brzine gleda u ovom pravcu, a kako se zove, ubrzanje ide u ovom pravcu. Znači oni su suprotnog smjera i onda formula je V jednako V0 manje AT. Znači kad imate kočenje onda uzimate minus, kad imate ubrzanje onda imate plus. Zašto je ovdje kočenje? Zato što je bilo prvo 90 km/h pa se smanjilo na 45 km/h. Očigledno da je to kočenje. Dobro. I onda sad može V0 da pređe na drugu stranu i onda imate V manje V0 da je jednako minus AT. Podelit ću sve sa minus T da se rešim ovog tu predznaka i da ovo promenim kako se redosled, zato što je V0 veći i onda je V0 manje V kroz T jednako sa A. Ako vam ovo nije jasno, gledajte, možete izvući minus ispred izvučite minus ispred zagrade i kad izvučete onda u zagradi ostane V0 manje V, tako. I onda to kad podelite sa minus T, ovaj minus i ovaj minus skrate i onda ovdje zapravo ostane ovako. A ovdje imate kako se zove minus A, T kroz minus T i onda ovaj T s ovim T se skrati ovaj minus sa ovim minusom tu i onda ovdje ostane samo A. Dobro, to je dalje jednako 90 manje 45, to je 45 km/h. Ja ću samo izračunati koliko je 45 km/h u metrima u sekundi. 45 km/h puta 10 kroz 36, ovo je metre po sekundi, ovo je 450 podeljeno sa 36, 450 podelimo sa 36, dobijemo i to je jednako 12,5 metra po sekundi. Znači ovdje gore je sa 12 metra po sekundi. I to je V0 manje V je 45 km/h. A već sam transformisao koliko je 45 km/h. To je 12,5 metra po sekundi. Onda je A jednako 12,5 metara po sekundi kroz 25 sekundi. Mogu staviti ovdje jedinicu i vidim ide spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim i prvo ide spoljašnji gore, dole spoljašnji, ovdje će biti s na kvadrat, a to nam se i traži. Ja mislim da je ovo 0,5. Jeste, znači 0,5 metra po sekundi na kvadrat. Je ubrzanje koje je u suprotnom smeru, zato što je zapravo kočenje. I ako možete vektorski da napišete da je A jednako minus 0,5 metra po sekundi na kvadrat, to samo znači da deluje u suprotnom pravcu od brzine, to ubrzanje. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem zadatku.